18 yaşımda 1944 yılı Mart ayında Çakırlı alıp gitti tiyaka. Anan Potmoskoy, Dnipropetrovsk şehrine var o şeyde kısmet ötürdüm de. Ana giyin o şeyde turup beni Ukrayna'ya yönetiptir. Ukrayna'ya vardım. Kharkov şu şehirlerine. Anan Ukrayna'da kısmet kılıp yürüp Belorusya'ya öttüm. Belorusya'da yürüp giyin 45. yılı bu yak bütkönden giyin nemege yönetip kaldı. Japon Soğuşu'na. Japon Soğuşu'na varıp yönep ketip atıp Çita, Komsomolski namure şehirlerden ötüp şu nemege vardım da Japonya'ya Soğuş'a. Janağı tılda varıp nemede işlegen en bir kıyını aşağıda oldu. Biz yani Potmoskva, Ukrayna'da, Belorusya'da yürgende kayaktaki tutulgan nemelerdi oğundop havadan. Oğundop tümele neme kılıp yürüdü. Kıyınçılık o şu nemede tılda işlegenleri de oldu da yaş işlegenleri de. Anan kıyınçılık oldu. Açtık. Oyladım. Bu vekte bunu odayla işte gidecekti. Toğuşka göre öyle neme kılgan onu okşayıp daha oyladım. Oyla başlardı oyla bütün var 46. yılı kayta o şekilde yürüp anımın nemeli kılıp 46. yılı kayta Mart nemede gelip kaldım. Bir dakika boşalttı. Boşaltkanda yügevetiş el yurdu üstü görüş havadan nemede yaxşı olduk. O şekilde 44. yılı Mart'ta varıp 46. yılı Mart'ta kayta boşaltıp yüge gelip kaldık. Ondan sonra yüge gelip okudu bitele gelim. Okudu bitele gelim. Gelip hakem barala Kadir Bek'tege. Hakem o şu Karayagaç'ka okuga alıp barıp kirgişti. Ondu 48-49. yılı ayakta giyin kayta dağı nemeler bilen bayağı çakırıp kaldı da dağı çakırıp kaldı. Burada canağı neme olgan eken de bilmeyiz de bir nor nayda yürütse gerek. 44. yılı barıp soğuştalarına 46. yılı gelсе дағы бұларды мектепке тапқан. Бұл қайрадан 50. жылға чейін оқып, онды бүтіп, емгегін, білімін өркінді өткен. 50. жылдары баяғы атам жаңылып айталбай жатса керек. Өзінің құрбалдаштары ушул жерде айылда армияға алып кетишкен да көпчүлүк болуп. Анан бул киши дагы ошолор менен кошулуп барып, анан бул кишини бирөөнүн ордун айдап бергенби, кийинки барганында мен ойлойм, анткени ал убактарда 18 болсо 20
экиге чыгып калат да. Анан бирөөлөрдүн ордуна армияга кетирип берген. Эми айда атканда согуш убагында андай мындайды неме кылбайбыз да. Басып бардым деп туруп эле жөнөп кетип бардым. Жалал-Абадка 50-жылга караганда марттын 13-ü 14-ü Taşkömür'den jönöttü de. Jönötüp anam Жалал-Абадка barıp 19 aprilge çeyin o şekilde oynattı. Kalasın dep mınday neme aytılıp yürüdü 122 bettege munça Voyankomat'ın kitabı nemesi var eken de bir armiyan gelip durup bu bat kettir mınday yanday dep neme kılıp kaldı da anan bayağı benim bargamın oğlu Gencebay kayıp degen bilirsin ha? Bilem. Oşo koşulup barganda anan oşo neme kılganda anı iki ayele oku menden 2 yaş küçüğü da 2 ayele oku kalıvatmay o nemeni bütüşke anana al arslanıp neme olup kalganda arslanıp 2 ay kaldı men neme kılam okudu tolayın anan alıver çakır bana şu takmet malı alayın dep ayttı da ana men de makul boltur arttandı anan arttanıp neme kılsa vay baldarın gelip ketken nemesi tuvara kalktırdı nemetip ketip bütüp kalktır. Vay jönöte tuğan normada o nemesi kalgan eken de ana Gencebay kayıptı kalktırıp durup beni Kapkaskay'da jüberdi soğutuğa o şayaka kamandaga. Oşu menen Kapkask'ta sukumu da oldum. Soçuğa barıp oşolarga iştep neme kılıp aydap yürüdü. Ana o şayakta yürü ana 100 yıl Cetay degende geldim ana kiyinki de. Başta 2 yıl, 3. yılga ayak baskan ömü 2 yılda geldim ana. Kiyin 100 yıl Cetay yürüdüm. Bardığı 5 yıl Cetay armiyada oldu. Кийинки барганында бул прапорщик наамда барып Сталиндин дачасын кайтарган. Анткени жаңы барган солдат эч качан барып эле Сталиндин дачасын кайтартып жолбосо бир жакшы жоопкерчиликтүү жерлерге коймок эмес да. Кийин мына 3 жыл өзү да айтып атат 3 жыл Жетай кызмат кылып келген деп. Ошо менен 5 yıl Жетай kızmat kılıp gelgen bu kişi. 50 gün domottuğunda kaytardım. Üstelimdi. Çasoy ne mi oldu? Çasoy oturduğunda 4 soldat 2 saatten şu almaşıp duratta Stalin'in nemesi bunday domottuk temarşka çıkıp yattı da kaytardım o sonra 4 soldat olup 2 saatten turağız günü tünü de 2 saatten temalı 4 oğuşu 50 gün kaytardık da o şekilde yatıp. Stalin havadan gördüğünde Müslüm'üne tamam papros alıp canıma gelip bu taraf bunda neme kılıp avtomatmenen turgan jerüske gelet. Mündet uçuraşıp koyuyor. Uçuraşıp kayta varıp nemege yatıveret. Yürüveret. Narkı
15-20 metre. 20 metre yerde yay var. Nemesi. Üstelindin yatakana. Domotlukta. Bu havadan keremet. Bir dışından bir dup tarak turganday olup görünüyor. Day. Sürekli osunday neme kılganda. Bir bunday kılıp bir yanına karasan bir böyle aska taş tay olup görünüyor. Yatkan yeri. Yatkan yeri. Stalin ösü tegereni hep basıp bayağı nemesini berenda sonra eşiğinin altında. Tegeret hep bunday usunday basıp tegerenip gelip yürüyor. Bilbeymin kanday ekenin çoğun üstü kan 200 gramdık. Anan üstol koyup koyun tegerete. Bayağı demetkende. Biz koyup durağız da havadan. Bunda buğa gelet dağı bir urtap koyup gelip parpartı bir yerinden daha bir urtap koyup sarı neme bilbeyim. Cüsüm ucundaysan salaptırat. Anan biz posta durgan yerde cüsüm kudu şeyime gelip duruldu. Mınday samsalap. Gegim gelet kıyaktan üstelin görüp koyup da gelbaysın. Geç. Gegim gelip durat. Ana bir günü daha geldi bana olsun bu yakta aptamatlık anlat durun da. Ana müdetip yoğatsam üstelin müştüğüne nemeni salıp makar koçak tuğuz. Müddet duran giyin neme çakmak. Millet koşala kuyup kalat. Anan müştüğüne basıp da pur etkisi kuyugusu alat. O şey geliatırı da, meyli gösterip geliatırı. Anan yüreğim soğuk etti böyle, yemeğini bilmeye kaldım. Yemeği görüp koysa, Cenab-ı dayıkılgandır, sırası kolap ettirmeye sarp koyup da. Anan yanıma bunda geldi, tegeren. Geldim ben müddetip aptamat müddetip koydum. Çerneme uçuraşkan o şal müddetip. Anan yanıma gelip durup pur etkisip. O şonda bir cılmayı anan turup paprasın pur etkisi duran kayıp gelip kaldı. Hayrılı o demesini. De böyle neme alıp kaldım. Yol boşu kamap bir felaket kılardılar. Bir başka nat sekenem maili de neme kıldı de oyladım da. Yüzümde olsun öyle müddet durup üçüp geldim de. Bunda bu yakta aptamatlık armak durma. Müddet. Başıma deyip durur da salonda. Havada cakşişlerin Elgedağı, Tiyakkadağı varıp Eli'ye varganda usunday nemeli üretip aytıp jakşı işte işin jakşı olsun dep jönöttü. Anan gelip bul kişi Leskos'ta bizim durgan geliyiz şu Leskos'un Karasu Lesinчество Аркыт Токой чарбасына караганына байланыштуу. Бул жерде келип армиядан кийин келгенден кийин бул Токой чарбасын өнүктүрүү жана токойлорду жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана токойлорду өнүктүрүү боюнча Ташкенттен техникумду бүтүп келген экен. 3 жыл Ташкентте техникумда окуган экен. Андан кийин ал убакта Жаңы Жол району болгон.
Анан бул жерде ушул азыркы Аркыт токой чарбазы, ал убакта Жаңы жол токой чарбазы болсо керек да. Ошол жерде токойчу болуп жана жумушчудан баштап өзү айткандай ошо лесничийге чейин жеткен. Gelip uşul nemede işledim de Tokay Çarpa'da. Taşkent'te canağı oku var oku bütün işten neme okudu olsa savaşını mine nememenen okup Lesko sözü çakır yönetti de Taşkent'e. Ananı Taşkent'ten okudu Pütkü. Ana o emgek veteranı kılıp Tokay Çarpa'da. Emgek veteranını aldırdım. Ana canağı emgek veteranı verirdim. Oğulları da verirdi. Akçası hiç neme vergen yok da. O zaman ben neme tuatkanım. Siz Veteranın kılıp ötküspey koydu da ben emgek veteranı olup öyle yürüdüm de. Soğuş veteranı olmay. Bağlanmay kaldı da hiç bağlanmay kalıverdi. Bağlanбай келет алиге чейин. Себеп дегенде мен дагы алиге түшүнбөйм да. Бул жерден эгер ушул согушта чындыгында эле 44-жылы согушта кылган эмгеги жок болсо, могу Россиядан келген көөлүгү. Россиядан өзүнчө отдельный Россиядан жөнөтүлгөн көөлүгү мына. Бул жерде мына 19 июнь 19-жылы бул жерден окулат болуш керек. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года награжден юбилейной медалью, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. На 41-45 жылы мына Россиядан лично. Муну эгер служба кылбаса, мындай медалдар Россиядан келмек эмес деп ойлойм да. Бул Россияда дагы бул учетто турат болуш керек. Анан экинчиден буну ушул кийин өзү жүгүрбөгөндүктөн өзү эми жүгүрүп бул нерсе болбойт деп түңүлгөнбү, кийин мен бул документтерин райондук комиссариатка барып тактап ушуну ветеранга өткүзөйүн деп аракет кылдым. Ал убакта да коррупция деген абдан өнүккөн. Менден ушу атаман бир нерсени талап кылышканбы комиссариаттагылар. Ошо менен биз бербедик. Анткени бул коммунисттик схемада тарбияланган атам. Бирөөдү бергенин дагы алганын да билбейт. Оруктагы ветеран дейин десең, бул 44-жылы барып 46-жылы согушту көрүп келип атпайбы? Бул жерде ошол жердеги бузулган зданияларды, ошол убактарда согуш күчөп турган, ошо бир күндө бузулган жерлерди оңдоп кетсе, экинчи күнү немецтер кайрадан эле базып алган күндөр болгон. Ал өзү деле айтып аткан болуш керек, бул жакта станоктор учуп деп. Бул киши действительно бул немецтер менен тикеме-тике согушпаса дагы ал жердин аткан снаряддарын, окторун көргөн. Кыргыздарда мындай жакшы сөз бар го, карызы бардын ырызы бар деп. Атам биздин дөөлөтүбүз, ырызыбыз да. Дасторкондун көркү ушу биздин төрүбүздө отурган деле өзүнчө бир бизге байлык. Анан азыр биз көнүп калдык ушунча жылдан бери атамны төрүбүздө атамызды элестетүү да кыйын да. Анан ошо карын тамак эле да. Ошо тамагын жакшылап карап, өз убагында берип чайын. Анан өзү деле атам тың эшикке кирип чыгып, ошо карыгандар биз кичинекейибизде мынтип сөз угуп калчу элек, кол бутум менен жүгүртүп жүрүү алзым деп. Анан биз кичинекейибизде эмне эле минте берет карыган адамдар дей берсек көрсө,
ушу кол оту менен өзү ушинтип чуркап кирип чыгып турган деле өзүнчө бир булар үчүн, карылар үчүн деле чоң бакыт экен. Атам бизди көп деле кыйнабайт, өзүнө тең. Анан ошо тамагын эле жакшылап, өзү атам тамакты да тандап ичет. Ошо тамагын эле карап берип турсак эле ушундай жапжашнакай болуп эле отурат бизде. Сулуу болуп эле. Коллективдериме да айтып калам. Үйдө 2 балам бар. Бири кичинекей, ушул тентек балам болсо, андан дагы кичинекей дагы бир балам бар деп. Ушуну кандай кылып карагандай эле, 2 балам бар деп ошону тамашалап калам. Кыял жоругу окшош. Тез таарынчаак да болуп калат. Кичине баягы көңүлүнө бир нерсе жакпай калса таарынып, бултуюп, коркутуп калат кадимкидей эле. Анан үйдө кыйкырыш, баягы кулагы да паз неметип калды азыр. Өзү да тамашалап күлүп калат. Нуржамалдын сөзүн башка сөз укпайм, Нуржамалдын сөзүн угам. Анан мен кыйкырып баягы сүйлөшүп калганга да көнүп калган. Кээ бирлери кайнатасы менен кыйкырышып сүйлөшөт деп калат. Анан ошо кулак паз үчүн баягы катуураак сүйлөйм, башкалар мынтип неме кылса да мени карап эмне деп атыр деп мени карап туруп калат. 65'ten başlap 65. yılı 65 yıllık nemege turalap bergen. 65'ten 70. yılı dağı bir medaldı verdi birden. 70. yıldan 75. yılı verdi. Cenab-ı Rusya'dan Cenab-ı nimende oşanda vergen bilbeyim oşanda Rusya'da bergendir oşan bergen jol bekeri berbeyt da. Aytkанда 44 yıl, 43-44 yıl лесхозда эмгек кылган. Анан мамлекет bunun эмгегин баалап, бул жанагы ветеран труда медалын менен баалашып, эмгек ветераны деген эмени тапшырышкан. Мына төшүмдө турат. Могу дагы ошо эмгек ветераны болсо керек. Кийин согушта бул 60 жылдык медалдар менен бул эми ошол убакта дагы улуу атамекен согуштун ветераны деген өзү айткандай ветеран болбой калган. Бирок ветеран эмес, бул тылда кызмат кылган, алге чейин азыркы ушул убакка чейин бунун кылган кызматтары, атамдын кылган кызматтары бааланмай келет да. Себеп дегенде ветеран деген бул согуштун ветераны деген мындай медалы или мындай медалы эмес. То есть мындай наамы или ыйгарылган эмеси жок да. Андай мындай поручение эмелерди албайт алиге чейин. Бирок бул мен ойлогонум, бирок согушка 45-жылдын жеңиш күнүнө 60 жылдык деген медалдар, 70 жылдык, 75 жылдык деген медалдарды мына төшүнөн көрөсүздөр. Анан мынагу өзүнүн мынагу көйлүктөрү